Makuru agezweho none ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya FCM23 ndetse n'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo bamaze kuba bakora ibyo benshi cyane bari bategereje. Ni mu gihe M23 yagiye yerekana ndetse kavuga neza ko ibihugu bitandukanye byagiye bigerageza gufasha iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC aribyo byagiye bikora amakosa akomeye cyane arimo n'ibyaha by'intambara. Kuri ubu ngubu bamwe mu bacancuro bamaze gufatwa ndetse bagafatirwa muri uyu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice nyuma yuko igice cya mbere cy'abacancuro cyahawe inzira bakanyura mu Rwanda bakerekeza iwabo, hakaza kugaruka abandi bari bagerageje guhungabanya umutekano w'iki gihugu cya Congo by'umwihariko mu bice 23 kontrolora, harimo n'abaje guhitana Wiringoma nk'uko amakuru abivuga. Inkuru rero zamaze kwemeza neza ko iki gisirikare cya FCM23 cyaje kubafata mu ibanga rikomeye cyane ndetse benshi bakaza kuba baca amarenga neza ko 23 ibi yabikoze mu gihe uyu muyobozi wa MONUSCO uyu nta wundi ni James Swane akiri kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ngo uwari we wese aze kuba yaza kubiha agaciro cyane. Inkuru ziragaragaza neza ko uyu mugabo w'umunyamerika yeretswe abacancuro biganjemo abaturutse mu gihugu cya Rumania ndetse n'abaturutse mu gihugu cya Colombia. Abangaba bivugwa neza ko aribo bagize uruhare mu yicwa ry'uwahoze ari umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma wiciwe i Rubaya ndetse yicwa mu gihe hari agahenge k'imirwano. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru tugira haremeza neza ko AFC23 nuko hari ibiganiro ibiganiro bitandukanye biri kuvuga ku mutekano w'aka karere by'umwihariko no mu bice 23 kontrolora. Abayobozi batandukanye b'imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi harimo na MONUSCO ubu tuvugana nyuma yuko umukuru wayo yari yagiriye uruzinduko ahangaha ku butaka bwa Goma ndetse aho yakoresheje ikibuga cy'indege cya Goma cyongera kugwaho indege ku nshuro ya kabiri nyuma yuko uyu mujyi wigaruye na FCM23. Amakuru aragaragaza neza ko M23 yahise ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kumutembereza mu bice bitandukanye bya Goma nyuma y'inama yabaye ndetse akaza kugenda haba n'ibindi biganiro bikomeye cyane. Ibikomerezwa bitandukanye mu muryango ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse na MONUSCO ndetse bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bishimiye intambwe M23 yateje umujyi wa Goma. Izi ngabo za UN zibarizwa muri uyu mujyi wa Goma kandi zabwiye abayobozi babo ko ikibazo cyari kiri hano cyakemutse mu gihe FCM23 yari kimara gufata uyu mujyi ndetse ibintu byamaze kujya mu buryo ko n'ibitero shuma byajyaga biza muri uyu mujyi bisa n'ibyamaze guhagarikwa. Ariko M23 yavuze neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyagiye cyica abaturage mu bice bitandukanye, ngira ngo murabyibuka ibice nka za Ruaya, ibice nka bya Petit Masisi ndetse no ku Nturo hagiye hagabwa ibitero bikomeye cyane na Wazalendo. Ibi kandi byemejwe n'abacancuro bafatiwe muri iyi mirwano ari nabo beretswe uyu muyobozi mukuru wa MONUSCO yongera kunenga ibihugu byohereza abacancuro ariko nanone anenga ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi we wamaze gutakaza amanota ye hafi ya yose mu bijyanye no kuba yagira icyafashwa kuko byamaze kugaragara neza ko igihugu cye yamaze gusa n'ukigurisha. Amakuru aravuga neza ko James Swane yaje gushimira M23 ariko kandi akaza kwibwira neza ko aba bacancuro bakwiye gusinyira ko batazongera kugaruka ndetse bagatanga indishyi y'akababaro n'ibihugu byabo kugira ngo babe bakongera kurekurwa. M23 yaje kuganira n'uyu mugabo James Swane umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane umunyamerika kandi akaba akora mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse yaje mu butumwa aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanahamwereje nk'umwe wahoze akorera kuri ubu butaka dore ko yageze ku ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Congo. Uyu bivugwa neza ko raporo yamaze gutanga ari raporo ishirishamo ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse ikomeje kuzana aba bacancuro b'abazungu. Amerika rero kwibwira neza ko haje abazungu batari ababo biba bisa nkaho yatangiye no gufuha kuko bigaragara neza ko ibitabi byumva cyane. Amakuru kandi atugira haravuga neza ko abacancuro bafashwe ni benshi cyane ndetse bafashwe mu bihe bitandukanye. Inkuru zikavuga neza ko hari n'abafatiwe mu mujyi wa Uvira benshi cyane nabo bafungiye aho M23 ifungira imbohe z'intambara. Ibi byose rero byamaze kuba bihurizwa hamwe bisa naho bigiye kuzakora ikintu kimeze nkaho M23 kuko mu masezerano yasinywe mu gihugu cy'Ubusuwisi bavuganye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC guhanahana imbohe z'intambara ndetse ibingibi bikazakorwa ndetse hakazaba ikintu gikomeye cyane cyo kongera kwerekana abacancuro benshi bafatiwe muri iyi mirwano aho hazasinywa amasezerano mashya ndetse aho hazafatwa indi myanzuro ikomeye cyane. M23 igashobora kuba yazemerera aba bacancuro kongera gushaka inzira bayisaba mu gihugu cy'u Rwanda nanone bakaba bakongera koherezwa ku butaka
bw'iwabo. Ibi rero bivugwa neza ko M23 nyuma yo kuza kubona neza ko amahanga yamaze kumva filozofi yayo ndetse na politiki yayo, bisa nkaho byamaze kugora Tshisekedi kugeza kuri ubu. Tshisekedi amaze guhombera mu bintu bigera kuri bitatu kugeza kuri ubu ngubu. Ingabo nyinshi cyane Tshisekedi yari yaragiye asaba amahanga bisa nkaho zitakije kuri ubu butaka, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kwerekana neza ko iri nyuma ya M23. Kugeza ubwo uyu muyobozi woherejwe na M23 uyu James Wane ndetse akaba n'umukozi muri MONUSCO yaje agatererwamo kashe ku kibuga cy'indege, kashe ya M23. Ibyo benshi cyane bari bategerejanyije amatsiko. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko intare za Sarambwe zamaze gukararira ndetse zamaze gushyiraho defensing measures, niko nabivuga mu bijyanye na politiki ndetse na diplomasi. Tshisekedi rero wagiye urwanira gushyira imbere intambara, bisa nkaho bamaze kumutsinda icya politiki. Abahanga mu bya politiki bavuga neza ko intambara itarimo politiki udashobora kuyitsinda. Kuri ubu ngubu benshi bavuga neza ko M23 yatsinze Tshisekedi mu bya politiki ndetse imutsinda no ku kibuga cy'imirwano. Ibyo benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza neza ko icyo gisirikare cya M23 kuba cyahabwa iyi Kivu Republic, ni ukuvuga ngo Kivu zombi zikaba zakontororwa n'iki gisirikare ndetse hakaza kuba haba leta yigenga. Ibi benshi bamaze kugenda babyumva neza ko binashoboka cyane. Na makuru agezweho rero Igoma ibintu ntabwo byoroshye. Tshisekedi aho ari Kinshasa benshi bavuga neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye. Nanone amakuru avuga neza ko aba basirikare berekanwe nk'imbohe z'intambara bahise basubizwaho bari basanzwe bafungiwe za Rumangabo nk'uko bigenda bitangazwa. Umutekano wari wakajijwe kuko bivugwa neza ko batari bizeye niba hadashobora kuba igitero gitunguranye, maze abacancuro bakaza kuba bacika ndetse bakaza kuba bateza ibindi bibazo bikomeye cyane kuri ubu butaka. M23 yongeye kwereka amahanga neza ko Tshisekedi yagiye akurura benshi cyane kugira ngo baze kuri ubu butaka, kandi ibyo bakoraga nibyo byahungabanyaga umutekano w'aba bakongomani. Ibintu bisa naho bihinduye isura. M23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane ku gisirikare cya Tanzania cyari cyamaze kunyuza amato agera kuri 6 muri iki kiyaga cya Tanganyika. N'amato yarimwe abasirikare n'ibikoresho baje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo. Izi ngabo za Samia Suluhu Hassan zisa naho zamaze kuba zikubitwa ndetse zisa naho zamaze kutazongera gutekereza kugaruka kuri ubu butaka. Samia Suluhu uyu mu perezida w'igihugu cya Tanzania asa n'uwari intumva nyuma y'uko amahanga mwiyamye gukomeza gushora ndetse no kuba yakomeza kohereza ingabo kuri ubu butaka bw'igihugu cya Kongo. Bisa nkaho iki gisirikare cya Tanzania cyongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. TPDF, Tanzania People Defense Force, iki ni igisirikare cya leta y'igihugu cya Tanzania cyongeye guhura n'uruva gusenya. TPDF kandi yihanangijwe kenshi binyuze mu matangazo yagiye asorwa aburira Samia Suluhu ko akomeje gukora amakosa akomeye cyane yo kohereza abasirikare kuri ubu butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho uyu mugore yari intumva. M23 aha niho iziye kandi imaze gutanga isomo rikomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Tanzania bari bamaze koherezwa. M23 yabateze ndetse amakuru agaragaza neza ko yabahaye isomo rikomeye cyane mu bijyanye n'urugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Aba basirikare bari bamaze kwinjirira mu kiyaga cya Tanganyika ndetse bari bafite ibikoresho byinshi cyane by'intambara nk'uko amakuru abigaragaza, aho bari kumwe n'ibikoresho ndetse n'abasirikare bashobora kuza kuba batanga ngo impindura amatwara ndetse bakaza kuba bafasha igisirikare cya leta ya Kongo mu myitozo ikomeye cyane ikomeje gukorerwa ku matraining wing atandukanye mu mabaragisi y'ingabo za leta ya Kongo. Hagiye hagaragara ubukene bw'abasirikare bafite ubushobozi ndetse n'ubumenyi ku bijyanye n'igisirikare no gupanga urugamba. Bisa nkaho uyu madamu Samia Suluhu Hassan ariwe wari wapanze na Tshisekedi kuza akamuha amabuye y'agaciro nk'uko basanzwe babikorana. Amabuye y'agaciro asanzwe anyuzwa muri iki kiyaga cya Tanganyika yeherezwa muri Tanzania, ibi kandi bikaza kuguranwa abasirikare. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fatibeto nyuma yo kubona neza ko amahanga yamaze kumutera uw'inyuma, hasigaye perezida w'u Burundi nawe utorohewe yongeye kugerageza gutanga iby'umurengera kuri Samia Suluhu Hassan
Hassan, perezida w'igihugu cya Tanzania wahise ufata itegeko rikomeye cyane yohereza izi ngabo ze. Nawe asa naho yafashe risk kuko amahanga yamwiyamye kenshi kongera kohereza aba basirikare kuri ubutaka. Amakuru aragaragaza neza ko izi ngabo za Tanzania zamaze guhura n'uruva gusenya kuko zitambitswe na M23 zikimara kugera ku mwaro, aho M23 yabarashe ndetse iza kubambura aya mato kandi bivugwa neza ko yageraga muri 6, 2 niyo yabashije kurokoka kuko ndasana yamaze gutobagurwa ndetse aratwikwa kuko M23 ahangaha ntabwo yakoresheje imbunda ntoya, byagaragaye neza ko harashwe n'amarokete. Abasirikare bamanitse amaboko. Ikimwaro nanone ku ngabo za Tanzania, ese abangaba noneho bazanyuzwa he ko bongeye gufatwa? Abandi bivugwa neza ko hari ababashije gufata ubwato bw'ubutabazi bukabasubiza inyuma nk'uko bitangazwa, ariko bivugwa neza ko abangaba atari benshi ugereranyije n'abaguye muri iyi mirwano ndetse n'abahise bahafatirwa. M23 bivugwa neza ko yabatunguye bakisuganya ubwo bari bari kururuka muri aya amato kandi yagaragaye ariho ibirango by'ingabo za Tanzania, ndetse bivugwa neza ko Tanzania yagerageje guhisha ibi birango, ariko biza kurangira intare za Sarambwe zari zamaze kubagota. Biza kurangira aba basirikare nyine b'igisirikare cya Tanzania boherejwe gutanga umusada baje guhura n'uruva gusenya. Amahanga yongeye kureba ayingwe perezida w'igihugu cya Tanzania Madamu Samia Suluhu uvuga neza ko izi ngabo atarize nk'uko yakomeje kugenda zihakana, nyamara hagaragaye ibimenyetso ingabo za Tanzania nizo zonyine zari zaje, ndetse nk'uko byagaragajwe na M23 mu bo yafashe bakomeje kugenda baruca bakarumira, ariko benshi bakagaragaza neza ko abasirikare nubwo batagize gushaka icyo bavuga bari buze kuvuga ku kibi n'ikiza, kuko M23 ikeneye amakuru kuko ikomeje kwereka amahanga neza ko ibihugu bigerageza gufasha Tshisekedi ari ibihugu by'ibibanyi na Tshisekedi nyine harimo Burundi ndetse na Tanzania n'igihugu nkangora. Aba bose rero M23 yagiye ibafata abasirikare nk'uko bitangazwa. Mu mujyi wa Uvira hafatiwe ingabo za Ngora nyinshi, abarundi bo ntitwabara. Kuri ubu n'ingabo za Tanzania zamaze gucakirwa. M23 benshi bavuga neza ko yari ikwiye kuzafata umunsi kereka itangazamakuru izi ngabo maze ibihugu baturutsemo bigakomeza kugenda bisebera kuri ubutaka, ariko M23 bisa nk'aho atari kigamije ikomeje kugenda igerageza kwa advancinga mu bice byayicunga umutekano w'abaturage. Igisebo ku ngabo za Tanzania zongeye gufatwa na M23, ndetse igisebo kuri Samia Suluhu Hassan perezida w'iki gihugu ukomeje kugerageza kwerekana neza ko ahangayikishijwe n'ibyo Tshisekedi yamuha, adahangayikishijwe n'umutekano w'akarere. Ibi kandi biragaragazwa n'uko izi ngabo za Tanzania atariyo raundi ya mbere yarije, kuko hagiye hinjira ingabo nyinshi cyane yari nizagiye zinyura mu kirere zikururukira ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye. Akomeje kugenda hagaragara ibitero bikomeye cyane M23 yagiye igerageza kuburizamo, kandi biri inyuma n'ingabo za Tanzania. Amakuru avuga neza ko ibi bibaye nko kwihimura. M23 yari irwaye izi ngabo za Tanzania ku rwego rukomeye cyane. Ubu rero M23 ishobora kuza kugirana ibiganiro aho iri buze kugora M23 nyine igora igihugu cya Tanzania kugira ngo baze kuba basubizwa abasirikare, nk'uko benshi cyane babivuga neza ko itari ikwiye no kugira uwirekura nk'uko nabo bari baje kuyibangamira. Amakuru aremeza neza ko MONUSCO, uyu muryango ushinzwe uburenganzira bw'abaturage ndetse ukomeza kugenda uharanira inyungu zabo, uyu muryango nyuma yuko abawuyobora bari mu mujyi wa Goma ndetse bakomeje kugenda bagaragaza ibimenyetso by'uko uyu mujyi bawishimiye cyane, ndetse abo benshi bagaragaza neza ko uyu mujyi wamaze guhabwa umugisha n'amahanga. Bisa nkaho Tshisekedi n'ingabo ze bamaze gukubita agatoki ku kandi, bongeye kugaba ibitero mu mujyi wa Goma, ariko M23 igerageza kubihagarika, aho yiciye abasirikare benshi cyane bari bagerageje kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Biravugwa ko M23 yakoze operasiyo ikoranye imbaraga z'umurengera mu rwego rwo kwirinda gutakaza amanota y'umutekano muri uyu mujyi, aho igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyari cyamaze kumanuka nk'uko benshi babitangaza. Inkuru zivuga neza ko mu bice bitandukanye by'umwihariko muri parike ya Virunga hari FDLR nyinshi cyane zagerageje kugaba ibitero, ndetse ziza guhura n'ingabo za leta ya Congo basanzwe
bakorana. Aba bakaba bari bagamije gukomeza kuvumbagatanya umutekano muri ibi bice kuko bizwi neza ko hari bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ndetse baturuka mu miryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro ku isi. Ibi byose bakabikora kugira bereke amahanga neza ko bisa nkaho ibi bice bikirimo intambara. Ibi rero mu 2023 yahise yitambika ndetse yita ikubita itababarira. Ni ibitero bikomeye cyane byahise bifata abasirikare bagera kuri 18 bafashwe mpiri ubwo intambara yari igitangira. Abandi basirikare ngo bagera kuri 80 basa n'abapfuye, abandi batatanye ku buryo bukomeye cyane nk'uko bigaragara, ndetse bivugwa neza ko inkomere ari nyinshi ndetse bisa nkaho inkomere zikabije ari aba bagera kuri 18 nk'uko amakuru ari kugenda bigaragaza. Niki cyatumye yafisemo 23 ifatiye umwanzuro ukomeye cyane wo kuza gutanga isomo kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gukora boretinga na FDLR kugira ngo bakomeze guhungabanya umutekano wahigoma, kuko basaga n'abashaka kwereka amahanga neza ko imirwano, imyivumbagatanyo ndetse n'amasasu adasiba. 23 rero ibi yabikoze mu buryo bwihuse cyane, aho yakoresheje itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bivugwa neza ko ari ryo muri batayo ya 3 ikomeza kugenda ikora aho bikomeye ndetse itabara aho rukomeye. Operasiyo zanyuze ku butaka, nta kirere kigeze cyifashishwa, ariko 23 benshi baravuga neza ko yakubise itababarira. Aba basirikare ba FDLR ndetse na FARDC bari baturutse muri za parike ya Virunga, aho bivugwa neza ko bari bakoze urugendo rugera ku masaha agera kuri 4 bagerageza kuza guhungabanya umutekano wo muri ibi bice bibarizwamo bamwe mu bayobozi. Ibi byose bakabikora kugira ngo basige icyasha AFC 23. Reka nkubwire uko iyi operasiyo yagenze. 23 yabanje kohereza abakomando bagera kuri 18 nk'uko bitangazwa. Aba kandi bagiye mu matsinda agera kuri 2, aho bagerageje kuzenguruka ndetse baza kunyura mu bice bisa nkaho byari kugerageza gusatira izi ngabo ziri guturuka kugira ngo baze kuba bazihagarika zitaragerageza kugera mu bice zishobora gutangira kurasamo mu mujyi wa Goma. Nubwo uyu mujyi wa Goma urinzwe amadrone ndetse ikirere kirinzwe, ariko aya masasu bitewe n'ikirere abanyuramo ayo ashobora kwangiza byinshi cyane, n'amaroketa bashobora kuza kugwa muri uyu mujyi maze bikaza gutakaza isura y'uyu mujyi. 23 yashakaga kwereka amahanga nk'uko imaze iminsi ibikora. Aha rero niho aba bakomando bakoreye operasiyo maze baza kurabura bagenzi babo, babwira neza ko aba basirikare bamaze kumanuka ndetse bavuye muri iyi parike ya Virunga, ndetse ibyaje gutuma 23 abasirikare bayo bahita bakora icyo kwita kwa advancinga, barirukanka cyane batangira kuzenguruka ibi bice. Aba basirikare rero b'igisirikare cya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC bakorana, basa nkaho bamaze kuba barenga mu bice bagombaga kuba bavamo, dore ko muri parike ya Virunga ngira ngo murabizi iki gice cyagiye kigaragaramo akenshi ahategurirwaga n'ibitero bya drone. Bakimara kuva muri iri shyamba rero 23 yari yamaze gusa naho ibagota, uretse inzira ntoya baturukagamo gusheringa ndetse no kurasana amasasu menshi cyane yihuta, umuvuduko udasanzwe. 23 yakoresheje imbaraga z'umurengera. Aba basirikare bo rero kuko basaga n'abatunguwe, ibice batangiraga kurasiramo ntabwo bari babigeremo, ntabwo bari biteguye neza, byatumye batangira gutatana. Ahafatiwe bamwe, abandi barapfa, abandi barirukanka basubira inyuma muri iyi parike ya Virunga. Aho 23 yabakurikiranye kugeza ubu ngubu bisa nkaho bamaze gutsinsura aka gatsiko ka FDLR n'izi ngabo zari zagerageje kugaba ibitero muri uyu mujyi wa Goma. Inkuru rero ziragira ziti igisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje guhesha 23 isura mbi birangira babigendeyemo. Iyi ni imitwe y'inkuru yakomeje kugenda yandikwa n'ibinyamakuru bikomakomeye. Amakuru kandi akavuga neza ko 23 yongeye guhagarara bwuma mu birindiro kugira ngo yongere kwereka amahanga neza ko ifite ubudahangarwa. Ibi byose ariko nubwo byagiye bikorwa, kuko amakuru yarahari ko aba basirikare ndetse n'izi ngabo za MONUSCO zagiye zitanga amakuru ko nta gisasu ndetse nta giheruka kuvuga mu mujyi wa Goma ndetse n'inkengero, byagiye byereka aba bashyitsi bari mu mujyi wa Goma ko ibi byagiye bikorwa kugira ngo 23 isigwe isura mbi, kuko MONUSCO ifite abasirikare benshi mu mujyi wa Goma ndetse n'abakozi bayo, nyuma y'uko hari hageze bamwe mu bikomerezwa baturuka muri Amerika. Ibi rero byagiye bisobanurwa neza ko izo ari ingabo za leta ya Kongo ziri kugerageza kugaba udutero shuma two kwerekana ndetse tugerageza kwereka amahanga ko uyu mujyi utarinzwe. Nyamara uyu mujyi
umujyi urarinzwe kugeza kuri ubu nta n'icyo wigeze uhungabanywaho. M23 ahubwo yakomeje kongererwa amanota ndetse n'igikundiro. Benshi bavuga neza ko M23 yaje gushyirwa ku ibere ndetse yaje kugaragarizwa urukundo ndetse ngo uyu mujyi ukaza guhabwa umugisha maye nk'uko bamwe bagiye babikoresha. Ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye gufungurwa kuri iyi nshuro nk'uko bigaragara. Uyu muyobozi wa MONUSCO ndetse nabo bari kumwe bibikomerezwa mu miryango ishinzwe amahoro ku isi, aba bose bongeye kunyura kuri ikibuga cy'indege cya Goma nyuma y'uko indege ya UN bajemo yabahagaritse Entebbe mu gihugu cya Uganda. Abariho baturuka baza kuri ubutaka bwa Goma ndetse bivugwa neza ko hagaragajwe ikimeze nka M23 yamaze gushinga leta nta gisigaye kubera ikiba M23 yakoresheje kashe zayo, ndetse aho benshi bavuga neza ko uyu ari umutego wa M23 yagiye itega Tshisekedi gukoresha izi kashe, ndetse aho ifite ibirango bishya bisa nkaho ari ibya leta. Ni iki kizakuraho kuba M23 yaza kuba yagumana ibi bice ko amahanga yamaze kumva filozofi yawe ndetse yamaze kugenda ayigaragariza neza ko ayishyigikiye. Benshi bavuga neza ko ibice bitandukanye bikorerwamo ingendo, iyo ugaragaje neza ko waturutse mu bice AFC M23 kontrola ukaza kwerekana ibyangombwa byawe bitemo kashe y'izi ngabo za M23, hari igihe batakureba neza. Ariko se bizongera kubaho gute mu gihe abanyamahanga bakomeye ndetse baturuka mu miryango ishinzwe amahoro ku isi bakomakomeye ibyangombwa byabo ndetse nabyo byaje guterwamo iyi kashe? Ibyakomeje gushengura umutima wa Tshisekedi. Inkuru imaze kuba kimomo. AFC M23 isa niyamaze kugenda yigarurira imitima y'amahanga, nuko abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya AFC M23 bongeye kugaragaza neza ko ari abanyamwuga kandi batandukanye n'inyeshyamba izabayeho izo arizo zose. Igisirikare cya leta ya Kongo butuvugana cyamaze kwifata amapfubyi umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, aho hose hasa n'ahamaze kuba hahabwamo M23. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho mu gihe cyakongera guhirahira gutera ibitero ndetse no kuba cyagerageza kurasa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo gishobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane, aho M23 ishobora guhabwa go ahead ndetse na bimwe mu bikoresho biyifasha n'ingabo za MONUSCO ziri muri uyu mujyi, ndetse zikaza kuba zafasha M23 kugerageza kwirwanaho ndetse no gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo. Uribaza ngo bigenze bite? Ni mu gihe uruzinduko rwa James Wane, uyu akaba umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane, uyu munyamerika wahoze ari ambasaderi w'iki gihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo, ariko kandi uyu akaza kuba ari umwe mu bashinzwe imibanire n'amahanga mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu kuza igoma byabaje ku buryo bukomeye cyane. AFC M23 niyo yagerageje gukora ibishoboka byose ngo icunga umutekano ndetse inerekane icyo ari cyo cyose cyerekana neza ko umujyi wa Goma urinzwe kandi ukontororwa neza, abaturage batuje. Ibi byagezweho, ariko kandi agahinda kakomeje kwegura leta y'Kinshasa yakomeje gukubita agatoki ku kandi. Ibyaje kugaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 mu kwiyereka aba bashyitsi neza ndetse n'ibindi bikomerezwa byari byazanye na James Wane, ngira ngo mwabonye amashusho bakomeza kugenda babakira ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege cya Goma. Ariko kandi bisa nkaho Goma yamaze kuba yahabwa ubwigenge ndetse n'ubwibohore ndetse n'inkengero zayo, bitewe n'uko amahanga yamaze kuvuga neza ko abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bishimye, ndetse habonetse nabo mu nkengero zabo bagiye bagaragaza imvamutima zabo z'uko M23 ikontorora ibi bice. Ibi rero nibyo byatumye igisirikare cya M23 cyagiriwe icyizere. Amahanga ntakongera gukubita agatoki ku kandi, ntakongera gutunga M23 intoki, kuko Tshisekedi yagiye yerekana kenshi cyane ko icyo gisirikare cya AFC M23 ngo aricyo gikora amakosa menshi cyane ndetse gikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Nyamara mu gihe amahanga yaratarahagera akawamugani ngo abategera ibwami babeshywa byinshi, abahageze bamaze gukomfurima bataranahamara n'umunsi, dore ko amasaha nibura 23 aribwo amaze kugenda yuzura hafi umunsi umwe. Ibi bikagaragaza neza ko M23 idakwiye kuba yakora ibyo aribyo byose byo gukombeka, kuko ibyo abaturage bagaragaza ndetse n'uko umujyi wa Goma ugaragara nyuma y'imirwano yahabereye, uyu mujyi wari watangiye kuba amatongo. Ibi byose bikomeje kugenda bigaruriramo M23 icyizere mu mahanga. Abasirikare b'uyu mutwe wa AFC M23 kandi bakomeje kugaragarizwa urukundo n'amahanga
n'amahanga ibyaje gutuma uyu mujyi ushobora kuza kuba umwe mu mujyi wigenga ndetse ukaza kuba headquarter cyangwa se umujyi mukuru wa Kivu, ndetse ibizagaragaza neza ko 23 mu gihe ibyemezo byaba byamaze gufatwa nk'uko bivuga neza ko biri gutegurwa ikaza kuba yahabwa leta yigenga iyigoma izaba leta ya Kivu nk'uko amakuru abivuga. Ibi rero Tshisekedi kubimukoza asa n'uwenda gusara. Tshisekedi aratangaza neza ko 23 ngo yagiye yitambika ndetse ishobora kuba yaratanze ruswa, ariko abantu bakibaza aho izi nyeshyamba zakura ruswa zitanga mu gihe Tshisekedi ari wagiye ugaragaza kwerekana imitungo ndetse n'amazahabu n'ibirombe atambika kugira ngo ibihugu bikomakomeye bibe byamuha intwaro ndetse bibe byaza no kumufasha muri iyi mirwano, ariko ntibize gukunda. Bisa nkaho kuri kwatangiye kujya hanze, aho 23 yongeye gusa nibiza icyuya Tshisekedi. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushya. Inama z'igitaraganya ziri kuba ikinshasa kugira ngo harebe icyakorwa. Tshisekedi aribaza noneho abari buze gutabaza ndetse n'abari buze kuba yongera gushukisha iby'agaciro, dore ko amahanga yagiye abirira ubusa. Ngira ngo mwagiye mubona ibyinshi yagiye ashyiraho, nyamara 23 bitewe n'uko ikontorera ibice bitandukanye birimo ibirombe nka za Rubaya, ahabarizwa amabuye ya koruta menshi ku isi kurusha ibindi bihugu ibyo ari byo byose, aho sakontororwa na AFC 23 ibirombe kandi birakora. Bisa nkaho amahanga yamaze kumenya neza ko AFC 23 ariyo izakorana nayo kugira ngo aya mabuye aze kuboneka hatamenetse amaraso, ibyaje gutuma Tshisekedi yongera gukomeza gutumiza inama z'igitaraganya ikinshasa. Bamwe mu bacurabwenge be ndetse n'abasirikare bakomeye bisa nkaho ntacyo bari kumufasha. Ufite icyo kumufasha ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, gusa nawe benshi bagaragaza neza ko atorohewe kugeza kuri ubu ngo bakomeje kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho yakomeje kugenda akorera impinduka mu basirikare bakuru nawe bivuga neza ko bitari kumugwa neza. Abasirikare bakuru bagerageza kuba bamwegera ngo bamuganirize, bamubwire ku kijyanye no kugabanya abasirikare yohereje ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, ariko nta bikozwa. Ni nayo mpamvu yatangiye kugenda yikiza bamwe, aho benshi bavuga neza ko iri ari irangira rya General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda tumvikana n'abarimo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bakomakomeye basa n'abamaze gucika mu ibice muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone bivuga neza ko Tshisekedi akimara kubona ibyo AFC 23 iri gukorerwa neza isa n'iyamaze gushyirwa ku ibere, yagaragaje ibimenyetso by'uko atishimiye ibi ngibi, ndetse bisa nkaho ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye nawe ntacyo ari kumufasha, kuko amubwira neza ko icyo yakoze cyari ukumuherereza ingabo kandi zagiye zigerageza kumufasha aho bishoboka. Ndetse perezida w'u Burundi wavuga neza ko iyo hataza kuba ingabo ze ubu ngubu 23 ngo yarageze n'ikinshasa yaramaze kwigarurira umujyi wose. Amakuru aravuga neza kandi ko Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza gusubiza inyuma ibihe, nyamara ntibikunda, kuko bisa nkaho ibiganiro yagiye agerageza gusabwa na 23 akabitera ishoti, avuga neza ko atakicana n'inyeshyamba. 23 yamusabaga imyanya mu gisirikare ndetse bakaza gukora leta ikomeye kandi ifite amahoro, nyamara yakomeje kugenda babwira neza ko atabazi ndetse ko atari abanyamahanga, ko biyitirira kuba bavuka kuri ubu butaka. Ibi rero bakomeje kubimwereka ko nta mikino. Bisa nkaho Tshisekedi kuri ubu agerageje no kuba yavuga ko agiye guha AFC 23 imyanya mu nteko ndetse no mu gisirikare, bitewe n'uko bamaze kuba bamugaragariza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe. Basa noho bashobora kutabyemera, ahubwo bakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba bagira leta yigenga. Abaturage b'abakongomani bahunze baturuka za Masisi, dore ko ari byo bice byagiye bigaragaramo impunzi nyinshi cyane, ndetse n'ibice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi hatandukanye mu duce twari dutuyemo abavuga by'umwihariko ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse no mu Birere n'ibindi bice byinshi cyane. Mu gihe baba batangiye gutahuka, benshi bavuga neza ko amahanga yakora igishoboka cyose ngo aka gace kongere kwigenga ndetse kagire umutekano. Amakuru agezweho n'amakuru akomeye cyane yemeza neza ko AFC 23 iki gisirikare gikomeje kugenda kigaragaza ubutwari ndetse n'ubushishozi. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko AFC 23 yongeye kwereka amahanga neza ko icungiye umutekano uwo ari we wese, ndetse n'ibintu bye ahari hose ku butaka bwa Goma ndetse n'ibindi bice bakontorora. Kugeza kuri ubu amakuru atugira haremeza neza ko AFC 23 mu gihe yari ifite ibiganiro bikomeye cyane bikurikiwe n'isi yose na James Wane. Uyu ni James Wane ndetse akaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba MONUSCO. Uyu mugabo kandi yabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse uyu ni umwe mu bikomerezwa ndetse ufata imyanzuro ikomeye cyane
cyane muri MONUSCO ndetse akaba intumwa ikomeye cyane ya leta zunze ubumwe za Amerika. Mu gihe uyu mugabo yari ari kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko i Goma, ndetse aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na Tshisekedi ubwe bakomeje kugenda babazwa nuko M23 ikomeje kugenda yakira ibikomerezwa mu gihe Kinshasa nta nushaka kuhikoza. Ibi byakomeje kubabaza cyane dore ko bateguye igitero gikomeye cyane cya drone, bivugwa neza ko barashe drone mu mujyi wa Goma mu nkengero kugira ngo baze kubyegeka ku ngabo za M23 ngo zashatse kumuhitana. Nyamara ibi abashakashatsi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi uko location ya Goma imeze bagaragaje ibimenyetso byerekana neza ko ari igisirikare cya leta ya Kongo cyabikoze, ndetse cyakomeje kugenda kigaragaza n'ibimenyetso byinshi cyane by'uko bari bapanze kuba barasa ibice umugabo aherereyemo ngo kugira ngo bize kwegeka kuri M23. Amakuru agaragaza neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Goma bukora neza, niyo mpamvu izi ngabo za AFC M23 zagerageje guhangana n'ibi bitero, ndetse amasasu n'amarokete bikaza kurangira biguye mu marembo y'umujyi wa Goma, ntibize kugwa muri uyu mujyi ariko bikaza gukomeretsa abaturage, ndetse bikavugwa neza ko babiri bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko rero aba bagambanyi ndetse n'abari bakuranye n'iki gisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo baze kurasa ibi bisasu, ngira ngo murabizi ibice M23 kontrola biri nkengero z'umujyi wa Goma, bireza kugora igisirikare cya leta ya Kongo kuba cyarasayo kireka cyifashishije bamwe mu baza kwegera ndetse bakaza gukoresha aya marokete. Ibintu rero bisa nkaho M23 yabishyize ku rundi rwego, ndetse yerekanye neza ko ifite ubutasi ndetse n'iperereza rikomeye cyane. Abari bagerageje kuba bakora ibi byaha ngo bize kwegeka kuri AFC M23 bamaze gucakirwa, ndetse bahita berekanwa uyu James Wane atarava kuri ubu butaka, icyaje gutuma AFC M23 yongererwa amapeti ndetse yongererwa icyizere n'amahanga. Amakuru aragaragaza neza ko bari abasore bagera kuri 3 bari mu mupanga ariko bari muri collaboration n'abandi batari muri iki gice, ndetse bivugwa neza ko bose bari kuri komande y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abivuga. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi cyaje kuba kimenerwa amabanga n'aba basore, bivugwa neza ko nabo ari bamwe muri bo ariko bari bambaye civil ariko bitwaje ibikapu birimo intwaro nk'uko bigenda bigaragara. Aba kandi ngo bashoboraga kuza kwifashishwa mu gutanga location, maze bikaza kuba bikoreshwa n'abashinzwe gukoresha drone, bakaza kubona uko bakora amakorodone, dore ko byari byabagoye bitewe n'ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere bwari buri muri uyu mujyi wa Goma nyuma y'uko uyu mugabo ahageze James Wane. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatakarijwe amanota ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi abagambanyi bo ndaje mbagarukeho. Mbere y'uko mbagarukaho ndetse n'ibyo batangaje n'uko bafashwe, amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo aya makosa cyakoze yamaze kugikoraho ndetse ku buryo bukomeye cyane, aho babikoze bazi ko bagiye kubyegeka kuri M23, nyamara biza kurangira bakoze ibara rikomeye cyane. Amahanga ndetse n'abandi baza kubona neza ko ari ingabo za leta ya Kongo. Benshi bavuga neza ko izi ngabo mu by'ukuri zishobora kuba zitari zigamije kwica James Wane, ahubwo zari zigamije kuza guteranya amahanga na M23. Ngira ngo murabizi ko atari ubwa mbere iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirashe mu bice bya Goma, ndetse mu gihe haba hari ibikomerezwa ibyagiye biteza ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo murabyibuka ubwo baharasaga ndetse bashaka kwica Joseph Kabila ndetse n'umuzungu wakoraga muri MONUSCO mu Faransa. Ngira ngo murabyibuka nta minsi myinshi irashira ndetse byaje kurangira umuzungu aguye muri ibi bitero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugerageza gukora icyo ari cyo cyose cyaza kuba kibuza M23 kuba yagirana ubushuti n'amahanga, nk'uko biri kugaragara neza ko uyu mutwe nyuma y'ibiganiro byakorewe mu Busuwisi hakomeje kugaragara ibimenyetso byerekana neza ko Tshisekedi ashobora kuba yaramaze gutakarizwa icyizere AFC M23, kandi iravuga neza ko atari ubwa mbere ateye n'ubwa kabiri iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikoze ibi bikorwa bisa naho biteye isoni nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ariko kandi benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa neza ko abari mu birometero bya hafi bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kuza kurasa ahangaha mu mujyi wa Goma, kireka babagurukije drone ndetse bakaza kugurutsa na kajugujugu zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibi rero ntabwo ari byo bakoze, ahubwo bakoze ibisa nkaho baza kwerekana neza ko amarokete ndetse n'amasasu byarashwe byaturutse hafi cyane mu birindiro bya M23, ariko bakoranye n'abagambanyi. Ariko kubw'Imana ya M23 biza kurangira bacakiwe ndetse baza guhita boherezwa aho M23 ishyira abagambanyi nk'aba, ndetse babazwa ibibazo byinshi cyane aho bahise berekanwa, ndetse bivugwa neza ko amahanga yose yaje
aje gushyira ikimwaro ndetse aza kongera kureba nabi Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakora ibikorwa bisa naho biteye isoni. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru aravuga neza ko abagambanyi bari bamaze gufatwa ndetse basobanuye byinshi cyane mu byo ngiye kukubwira. Aba bavuze neza ko bari batumwe ariko kandi bakaza gutumwa baza kuba bahabwa agahimbazamusyi gakomeye cyane nyuma yo kuva muri iyi operasiyo. Bari babwiwe neza ko bari buze kujya biherera ahari abaturage bakeya badashobora kumenya urekuye amarokete ndetse dore ko bari bafite imbunda baje basanyaguje mu bikapu kugira ngo baze kugerageza kuziteranya batangire kujya barasa. Ndetse bivugwa neza ko ibi kandi byasaga naho uyu mugabo James Wan atari bwico kuko izi mbunda zisa nkaho zitari bumurase ahubwo bari bagamije guhungabanya umutekano kugira ngo babyegeke kuri M23 kugira ngo amahanga abone neza ko M23 ubwayo kuko ari ikontorora umujyi wa Goma yamaze kugerageza kwica umuyobozi wa MONUSCO ndetse umuyobozi ukomeye cyane umunyamerika ubarizwa kuri ubutaka bwa Goma kugeza ubu. Tshisekedi kandi ibi byose arabiterwa n'ifuhe ry'uko uyu mugabo yinjiriye ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse bivugwa neza ko Tshisekedi atifuza uwari wese w'igikomerezwa wagira n'ibiganiro ndetse ngo aze kuganira na M23 kuko yamaze kumenya neza ko izo ari process zitangira zo kwigarurira imitima y'amahanga. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya M23 kimaze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ni intwaro bivugwa neza ko ziganjemo amadrone yarari mu bubiko bwayo ndetse bivugwa neza ko ari amadrone mashyashya yari yaroroherejwe n'igihugu cy'Ububirigi. Ibi byose byamaze kujya hanze ndetse bivugwa neza ko umugambi burya w'uko igihugu cy'u Burundi kizatera u Rwanda wari wamaze kunozwa, ariko se bigenze bite ko bihindutse ku munota wa nyuma? M23 bitewe nuko intwaro zari kuzatera u Rwanda zari kuzahira kuri M23 ngo zirasa ndetse zikaza kuyikura mu bice ikontorora, kandi aba bakongomani babarizwa muri M23 bariye karungu ntibashaka kuva mu bice bakontorora ndetse basa n'abamaze kugerageza kugenda bashinga imizi ibibaye ku gisoda cy'u Burundi. Rero bisa nkaho za ntwaro zose z'u Burundi zari zaratanzwe n'igihugu cy'Ububirigi kugira ngo zizifashishwe muri operasiyo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda M23 ibashije kuzirasaho ndetse inyinshi zakongotse. Namakuru agaragaza neza ko intwaro nyinshi cyane zirimo tanka z'intambara, amadrone yarakiri mu makarito ndetse n'ibindi bikoresho kajugujugu ndetse ibindi bikoresho by'intambara byari byazanywe ku rugamba, ariko kandi bikaba byari biri ku butaka bw'u Burundi ndetse aho byari bitegerejwe kuzanwa ku butaka bwa Kongo ahari kuzifashishwa nk'indiri y'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'abandi bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aba bose mu kwiyegeranya bari baramaze kugura ibikoresho, ibindi babiharwa n'igihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cya Kongo cyari cyarasizemo akaboko gakomeye cyane. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho M23 yaje kureba ntiyitaye ku by'u Rwanda ndetse yarebye inyungu zayo. Ivuga neza ko izi ntwaro zagombaga kuyihitana kugira ngo baze kuba batera u Rwanda. M23 abakongomani baharanira uburenganzira bwabo bagerageje kuba barasa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. N'amakuru abivuga ariko nanone ntabwo byemezwa neza ko ari M23 ariko bagendeye aho ingabo zaturutse ndetse na drone yarashe kuri izi ntwaro. Benshi baremeza neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, ariko kandi abenshi bakemeza ko ari M23 yatwitse izi ntwaro. Bivugwa neza ko amakarito yararimo amadrone y'intambara ndetse bivugwa neza ko kandi harashwe na tanka nini z'intambara. Ibi byose byari bikoresho bisa naho ari bishyashya. Ibi bikoresho byari byirinze kujyanwa i Bujumbura kuko bisa nkaho n'ubundi bizagarurwa ku butaka bwa Kongo ubwo byaturukaga ku butaka bw'igihugu cya Tanzania bije mu mato byashyizwe hafi mu bubiko ndetse mu kampi ya gisirikare, aho byagombaga kujya bikurwa byerekeza ku butaka bwa Uvira ndetse kugira ngo bize guhangana na M23 maze mwabira bice ariho hagirwa training wing ndetse habe amabarracks y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zishaka gutera u Rwanda. Ibi ntabwo bigikunze. Amakuru atugira haremeza neza ko M23 uretse intwaro nyihazajyanywe i Bujumbura, izindi hafi ya zose zamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi z'ubwiyahuzi zagurutse ndetse ziza kugenda zitungura ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, dore ko izi drone zagurutse mu rukerera ndetse biza kurangira abasirikare benshi cyane b'igisoda cy'u Burundi batunguwe nuko izi ntwaro zari zirinzwe ndetse nta watekerezaga neza
ko iki gice gishobora kuza kugurutswamo drone paka zigeze kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ese uwakontorolaga drone ari hehe? Ibi ndabikubwiye, ariko ndabanza nkubwire neza ko igisoda cy'u Burundi kiri mu marira, n'agahinda gakomeye cyane. Abamuhaye intwaro General Neva baramushinja uburangare ndetse no kutita ku bintu, kutumvikana hagati y'abari bari mu mugambi mubisha. Bisa nkaho byatangiye AFC M23 yabikoze yigirira, kuko izi ntwaro zari zaragambiriye kubanza kuyikubita ndetse ngo zikayigiza inyuma, zikayirukana mu bice bitandukanye, ikaza kunyura za Kamanyora ndetse bakayirukankana bakayigeza za Bukavu ndetse aha hose na za Karehe, ikaza kwirukankanwa ndetse ikaza kumeneshwa. Ibi rero M23 ikimara kumenya neza ko iyi migambi yose izakorwa n'izi ntwaro nshyashya, ndetse harimo amadrone bivugwa neza ko yari mu makarito mu bubiko, harimo tanka z'intambara, imbunda ntoya ndetse n'ibindi bikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ibi byinshi byamaze gushya ndetse nta buzimirizo bwari buhari, kuko ibi byakozwe mu rukererama M23 yagerageje kuba yakora operasiyo mu gihe nta bufasha bwari buze kuboneka. Ingabo z'u Burundi zari zicunze ibi bikoresho zatunguye cyane, bivugwa neza ko benshi muri bo bamaze no gupfa nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi hapfuye abasirikare bagera kuri 3 nk'uko bigaragara neza ko imirambo yabo ariyo yagaragaye. Abandi bari bari ku burinzi, bivugwa neza ko bagerageje gutabaza, kandi aha hafi hari ikigo cya gisirikare n'izi ntwaro niho zari ziri, ariko bisa nkaho byabatunguye ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko hasigaye intwaro nke zishobora kuba zari ziri muri Kave, ubwo ni munsi y'ubutaka, izindi zose zamaze gushya. Leta y'u Burundi iraza gusobanurira iki Ububirigi kurebana y'ingwe byatangiye? Bivugwa neza ko igihugu cy'Ububirigi, Minisiteri y'Ingabo yatangiye guhamagara General Neva utetse igihugu cy'u Burundi, amubwira neza ko yagize uburangare bukomeye cyane, izi ntwaro agomba kuzishyura ndetse akaryozwa n'imipangu yose yari yarapanzwe n'iki gihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bikaba birangiye ibikoresho bitwitswe. Ese byagenze bite? Ese AFC M23 yafashijwe nande? Nubwo tutarabyemeza, ariko nanone urebye ibimenyetso, bamwe bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe arizo zashatse gutanga isomo mu rwego rwo kuburizamo ibitero bikomeye cyane, ariko nanone abenshi baravuga neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ahinduranya abasirikare barwananye urugamba, agatangira kubicaza, agatangira gushyiramo bamwe agendeye ku byo bataramenya. Kugeza kuri ubu ngubu rero bivugwa neza ko bamwe mu bajenerali ndetse n'abandi basirikare barwanye urugamba hamwe na Perezida Neva bava mu mashyamba kugira ngo baze ku butegetsi, bisa nkaho yatangiye kubashyira ku ruhande. Benshi baravuga neza ko ariyo mpamvu nawe atangiye guhura n'ibibazo ndetse n'ibihombo bikomeye cyane. Kuri ubu rero ingabo z'u Burundi ziraririra mu myotsi. Intambara irakomeje mu bice bitandukanye. M23 ikomeje kuba yagerageza gukora ibitero bitandukanye nayo kugira ngo yigizeyo. Ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zatangiye kwisatira mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bigaragara. Imisozi ya Kabunambo, by'umwihariko Kabunambo ya mbere, M23 yongeye kwaturutsa imbaraga ziremereye cyane zifashishije intwaro zo mu bwoko bwa BM, ndetse hongera kugaragara naho amatanka y'intambara yongeye kurasa amakompura kuri izi ngabo, aho zaje gusubira inyuma. Zari zugarijemo M23 yagombaga kuzigiza inyuma. Iyi ni tactique y'igisirikare, kuko bivugwa neza ko zashoboraga kuza gutungurana ndetse zikaza kugaba igitero gitunguranye kuri M23 mu gihe bari mu birometero bigera kuri 2 n'igice. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza ko M23 iri mu ngamba ndetse ikomeje kugenda igerageza kwirwanaho ndetse no guhagarara mu birindiro byayo ndetse inagura defense zayo nk'uko amakuru abigaragaza. Nibiki bibaye? N'amakuru agezweho noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikoze ibara aba basirikare bazikuraho. Ni mu gihe uwitwa James Wane, uyu ni umuyobozi ukomeye cyane, umuyobozi wa MONUSCO ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane mu bijyanye n'imibanire y'amahanga. Uyu kandi yabaye ambasaderi igihe kinini cyane, ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo yaje ku butaka bwa Goma ndetse yaharaye ndetse yagize ibiganiro byinshi cyane bikinakomeje, akomeje kugaganira na M23 ndetse n'ibindi bikomerezwa n'abandi bakomeje kugenda bagerageza kuganira uko ingabo za MONUSCO ndetse n'ibi bitero bitandukanye byagiye byibasira ibice bitandukanye bishobora guhagarara, maze M23 ikaza kugenda yagira uburyo ikontorora ibi bice nta ntugunda. Uyu mugabo rero mu gihe akiri kuri ubutaka, igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwimena inda, cyerekana neza ko gikomeje kugenda gihungabanya umutekano w'abaturage.
amarokete agera kuri 3 yarashwe neza mu marembo y'umujyi wa Goma. Uyu mugabo akiwurimo ibyahise byemeza amahanga ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka kwica abaturage ahubwo batifuza AFC M23. Ingabo za leta ya Kongo zikozeho ndetse biravugwa neza ko ibyakozwe bisa nkaho bigiye gutuma igisirikare cya leta ya Kongo ndetse kiza kuba cyatakarizwa icyizere 100% kikaba cyanafatirwa ibyemezo mu gihe batinyutse kurasa kuri ubutaka bwa Goma ndetse mu gihe hakiri uyu muyobozi. Mu by'ukuri igoma hari ubwirinzi bw'ikirere ndetse hakomeje kugaragara umutekano igihe kinini cyane, ariko kandi mu nkengero z'umujyi wa Goma by'umwihariko mu marembo hashobora kuraswa. Byo ni ibintu bishoboka kuko nta bikomerezwa bihari ndetse bivugwa neza ko ari amarokete yarasiwe kure, nanone bikavugwa neza ko yarashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi leta. Uyu diplomate James Wane ndetse yahise akora statement ikomeye cyane ivuga neza ko Amerika ishobora kuza guhita icana umubano ku buryo bukomeye cyane n'iyi leta ya Tshisekedi, kubera ko n'ubundi bice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro n'ibirombe n'ibice bya Rubaya kandi n'ibice bikontororwa na AFC M23. Ibyatumye benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko igihugu cya Kongo gishobora kuba kigiye kubamo impinduka zikomeye cyane, aho igisirikare cya AFC M23 kigiye gutera Tshisekedi uw'inyuma ndetse M23 yongeye gusubira ku ibere nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko uyu mugabo James Wane wari waje kuri ubu butaka bwa Goma, uyu mugabo kandi ngo yagenzwaga na byinshi cyane ndetse ko amahanga yagiye abeshywa. Akihagera yagaragaje neza ko yishimiye kubona abaturage ba Goma bishimye ndetse yishimira isuku ndetse n'umutekano uri muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mugabo kandi cyahise gituma avuga neza ko M23 ndetse bakoze ibintu bikomeye cyane bakwiye kugumana ibi bice. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi agerageza kwereka amahanga neza ko atishimiye iby'amahanga ari gukora byo gushyigikira AFC M23 nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru kandi aravuga neza ko uyu mugabo mu gihe aza kuva kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ashobora kuza gusiga atanze amategeko akomeye cyane, bitewe nuko MONUSCO ifite ingabo nyinshi cyane hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo ababonye amashusho menshi cyane yajya asirikira ni ingabo nyinshi cyane z'abazungu ziri kuri ubutaka, ndetse benshi bavuga neza ko izi ngabo nubwo zagiye zigaragara zikora amakosa yo guhangana na M23 ndetse zigerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane, ubwo M23 yazaga kwinjira mu mujyi wa Goma bisa nkaho bamaze kwiyunga ndetse babumwe, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aricyo gikomeje kugenda kigorwa. Tshisekedi we asa naho ntawe afite wo kumwumva kugeza uretse perezida w'u Burundi nawe utorohewe n'ingabo ze zikomeje kugenda zigwa kuri ubu butaka. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kuba kigorwa ndetse gikomeje kugenda nacyo kitoroherwa n'ibibazo bikomeze kucyugariza. Intwaro zabo zikomeje kugenda zitwikwa ndetse zikomeje kugenda zipfa ubusa mu buryo bw'amaherere, aho bivugwa neza ko hakomeje kugenda humvikana no gusubiranamo gukomeye cyane. Tshisekedi se azatabarwa na perezida w'u Burundi nawe benshi bavuga neza ko adashinga nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Bisa nkaho Tshisekedi ibyo yishuyemo bishobora kuba bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusa, maze M23 ikaza kukamufatana nk'uko bisa nkaho yamaze kwigarurira imitima y'amahanga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya ku rugamba, aho bigaragara neza ko uretse ingabo z'abarundi na FDLR, izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na wazalendo zidashobora guhangana uko ariko kose. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi akomeza kujya kuri pressure, kuko abo yari yiringiye bose yaba amahanga atandukanye bamaze kumwereka neza ko bamaze kumva filozofi ya AFC M23, akaba nayo batangiye kugenda bakurana ndetse banaza mu bici kontorora bagakorana amanama akomeje gutera ifu ya Tshisekedi ku buryo buteye ubwoba. Namakuru agezweho nonaha namakuru yemeza neza ko igisirikare cya AFC M23 kuri ubu ngubu cyaba cyatangiye kubyinira ku rukoma. Ni mu gihe James Wane uyu kandi akaba umuyobozi muri MONUSCO, uyu kandi yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yiyiziye igoma ku munsi w'ejo. Uyu kugera igoma kandi yavuze amagambo menshi cyane arimo gukorana na M23 ndetse yongera kwibutsa abantu cyane ibijyanye n'inshingano za MONUSCO ko harimo kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurwanya imitwe y'iterabwoba, ariko kandi yongera kwibutsa neza ko ikimuzanye ari ukugerageza gushaka amahoro. Mu magambo menshi cyane yavuze uyu mugabo w'umunyamerika watunguye benshi cyane akoresha ururimi rw'igifaransa, yavuze amagambo yemeza neza ko M23 yaba igiye guhabwa
guhabwa ubwigenge bwa Kivu Republique. Kivu Republique ni ibice bitandukanye biri ku butaka bwa Kongo mu 23 yagiye ifata, ndetse muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ni ibice byo muri Kivu y'Epfo guhera mu mujyi wa Bukavu kugera mu bice bitandukanye byose na za Karehe n'ibindi bice kugera za Uvira aha hose, ndetse no kuza muri Kivu y'Amajyaruguru guhera za Goma kuzamuka za Masisi kunyura nyine muri ibice bya Sake ndetse na za Minova hose no kumushaka. Ibice byinshi cyane n'ahantu hanini cyane haruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, n'ubutaka bunini cyane bwakabaye buhabwa ubwigenge. Uyu kandi James Swane ni umwe mu bavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akaba umudiplomate ukomeye cyane, umuyobozi ukomeye cyane muri MONUSCO. Uyu kandi yamaze gutanga impuruza ndetse abwira amahanga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kugenda gikora amakosa bitewe n'ibimenyetso yamaze kugenda yerekwa ndetse ahabwa ubwino. Ni byinshi cyane byamaze gushyira mu 23 muri avantage, gusa benshi cyane baravuga neza ko icyashimishije cyane ari uko uyu mugabo yakomoje ku kijyanye no guha AFC 23 ubwigenge ndetse ikaza kuba yagira leta yigenga. Kivu Republique irashoboka, ndetse ntabwo bizasaba process zo gukora balkanization bwa buryo bwo gucamo igihugu kinini kabiri bitewe n'umutekano muke, ahubwo AFC 23 izafata ubwigenge, igire indirimbo y'igihugu ndetse igire idarapo ndetse kibi igihugu aho uzarenga umupaka, yaba igisirikare cya leta ya Kongo gitera ibi bice cyangwa AFC 23 yongera gutera ibice yegera inyuma, ayishobora guhanwa nkaho ari leta yateye indi. Ibi byose 23 yagiye birwana ndetse ikagerageza kwerekana neza ko leta ya Kongo igerageza kubirukana mu bice bitandukanye. Wabyumva utema 23 igize leta yigenga ndetse ibice bya Masisi, ndetse abaturage benshi cyane bahungiye mu bihugu bitandukanye by'umwihariko nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi, impunzi nyinshi cyane z'abakongomani zigasubira ku butaka bwa Kongo, abaturutse za Masisi, abaturutse mu bice bitandukanye za Goma, abaturutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hose, ndetse n'abandi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye by'Iburayi bakaza gushora imari ku butaka bwabo. Ibi rero byamaze kwemezwa ndetse binavugwa neza ko amahanga asigaye kuba yakora ikijyanye no kuba yakora supervision ya nyuma, ndetse bikaza kurangira AFC 23 yemejwe ndetse nka leta yigenga. General Sultani Makengo, umugaba mukuru w'izi ngabo, ni umwe mu bagenda bagerageza gukora igishoboka cyose bagakora administration ikomeye kugira ngo AFC 23 ikomeze kugenda yubaka inzego. Uyu kandi yakomoje kuko 23 yarubatse inzego zimeze n'ubundi nk'iz'igihugu, ifite igipolisi, ifite abaguverineri n'abayobozi b'inzego zibanze ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse yatangiye no gukora imihanda n'ibitaro byarubatswe, ibintu bigaragaza neza ko iterambere rizihuta kurusha n'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri. Uyu mugabo kandi yaje guhumuriza abaturage bo mu bice bikomeje kugenda biraswamo n'ingabo za Kongo, ababwira neza ko ibi ngibi nta gihe bigomba kumara. Uyu mugabo kandi yaje guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ndege ya UN, ndetse aza kuba yakururukira Entebbe hariya ku butaka bwa Uganda, aho yaje kuva yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma kiguyeho indege ya kabiri gusa kuva iyi mirwano yabera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, benshi bavuga neza ko aho yicaye umutima uri gutera, ntari kurya ntari kuryama. Uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Amahanga yari yarateze AFC 23 ahubwo ari kuza mu bice 23 kontura, ndetse akagirana inama n'abayobozi ba 23 ndetse bakaganira ku bibazo biri muri ibi bice, aho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande mu buryo budasubirwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 23 bakomeje imyitozo, aho bivuga neza ko 23 yaguye igisirikare, ndetse hari n'abandi basirikare barenga 12,000 benda gukora pass out, aho bari mu kigo cya Rumangabo ndetse no mu yandi training winga aho bari gukorera imyitozo. Ni mu gihe hashize iminsi ndetse 23 so yabandi basirikare basohotse mu byiciro bibiri 715 ndetse n'abandi 5,000, abo bose bagiye bajya mu kazi. Ibi rero biragaragaza neza ko igihugu kigenga 23 yemerewe kugikontorora, nkuko byagiye bishimangirwa na James Swane, uyu muyobozi wa UN ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane uvuga rikijyana, wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo kandi akaba yarize amategeko cyane ndetse n'ibibanire y'amahanga. Ibi rero nibyo byatumye yoherezwa kuri ubutaka aho yarashagiwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Aba bose bagiye baganira n'abayobozi ba 23 by'umwihariko n'abayobozi b'umujyi wa Goma. Ingabo za UN zari nyinshi ndetse bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande. Bizagenda bite ko Tshisekedi ibyo yagiye arwanaho byose byagiye bimupfira ubusa kugeza kuri ubu ngubu?
ngubu akaba ari kugenda agaragaza ubushake bw'uko hashobora gukorwa ibiganiro ngo izi ngabo za M23 zikaza gushyirwa muri guverinoma, ariko bisa nkaho M23 isa naho itakibikeneye. Yagiye yinginga kenshi guhabwa umwanya ndetse muri iyi leta, bisa nkaho leta ya Tshisekedi yagiye ibirwanya ndetse ikavuga neza ko idashobora gukorana nabo ndetse ibita abanyamahanga. Bisa nkaho rero ibingibi byagiye bimara ubwoba M23 iza kumva neza ko ishobora kuza gushinga iyi leta. Reka tuve mu cyitwa balkanization cyangwa se kuba Kongo yacirwamo kabiri, ahubwo twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse haracyavugwa ibiturika biremereye cyane nta gahenge, ariko kandi hakomeje kugaragara ibitero by'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda byadivansinga bigerageza gusatira Puezero, aho M23 n'ingabo z'amaduba kontrola kugeza ubu. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi kigomeje kuba gicura imigambi iremereye cyane yo kwataka ibice M23 kontrola, nubwo bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora cyane. Abasirikare benshi cyane b'uyu mutwe wa M23 bakomeje kugenda bapanura berekeza mu bice bya Walikale, aho bivuga neza ko bari guhangana n'ingabo za FDLR zitagira umubare ziri muri ibi bice.